say Omanpanyi Dada John Dramani Mahama or your political comedian. Nyabutre babe bo video achiro na machiro de ntia papa no your political comedian. Ye mo akwa ba ne Ebusiafo me mo bibia akwa ba deba GCN page so. Midin ede adwoa searching. Mesro na wa subscribe to my channel. Me notification bell no so for more news. Fieni Fie TV eye blogger ewo Facebook na o blogger efa ensema etwegu ewo oman Ghana emu efa no NDC na NPP na mostly no okasa de ma NPP amayuko no na Fieni Fie TV na okase ne sema okay na ne se eye Omanpanyi Dada His Excellency John Dramani Mahama eba no politics ma Omanpanyi Dada John Dramani Mahama eye comedian. Fieni Fie TV say Omanpanyi Dada ensesenka oye politics cry because in ho yesri ye papa uyi ejako na fenso lewe mu efiwa Omanpanyi Dada John Dramani Mahama na owo asem obeken bia yesre because on Ghana for serious or kasa ase or the Ghana for yadwi edi agrubi na adenti Fieni Fie TV say na ne say eye Omanpanyi Dada His Excellency John Dramani Mahama ne campaign tour. Na campaign tour na Omanpanyi Dada John Dramani Mahama ekono ene ensema a wokan yensem keto akra ena nanado yetisika so komede na ba womia eka oye economy mu risked na che say NPP foka we have the men Omanpanyi Dada John Dramani Mahama say vice president onye economy mu risked bia NPP for mu ni men bia His Excellency Nana Dankwa yetisika so enso still o comedian ene ensema Omanpanyi Dada John Dramani Mahama ekano enyensem keto akra na ensema Omanpanyi Dada John Dramani Mahama kan no ase o kan na o defel na eno na Fieni Fie TV akofa video no na o discuss ewo ho na nsema okay na ne se wo Omanpanyi Dada John Dramani Mahama ye ka obi a wodi ne ho fewa anka wo ena ese ye di ho fewa because oya president no ye de ani kirem e wo Kasoa Interchange a wo ye sika wo de ye nyasem keto akra wo de $270 million ena de ye Kasoa Interchange no na Fieni Fie TV say Ghana youth na ye parking kan say ye parking kan ye per researcher ankasa Interchange na Omanpanyi Dada John Dramani Mahama ye no osanso ka say obesi eye more e wase baby omu didwa store kese omu didwa nko besi ewo Interchange na se eka se sike yi na we ho Omanpanyi Dada John Dramani Mahama nyu e na oye sa de ne sensen ho na odi sika no na chese Kasoa Interchange ne si wo no enti se ye ka obi a odi obi ho fewa anka wo Omanpanyi Dada John Dramani Mahama e na ese Ghana fo ye di ho few because abra oye president ne niam a wo ye nyina ye not ene dum so ye dem sa 6 years Okoko Omanpanyi Dada John Dramani Mahama si in charge phone less. Okoko say youth ni akaka say won manya adwuma ne yepe. O se yenko twitwa esre ne yefa nko gina kwa ho. Ni ministers no. Anya oba beto akoma ne mboa na chese yenya efende say sika to aduane adi. Teachers and nursing training allowances no Omanpanyi Dada John Dramani Mahama so betwem. Teachers na nurses say papa me ntwem mo wutwem ya beto atia also we gbanfu enfa no ho. And some Omanpanyi Dada John Dramani Mahama ekeka kire ye wa bro ye president no enya sem keto akra and na 2016 Ghana fo ye de abufu eto aba no e de etia o wa kwa akotena chi na Ghana fo si ye mpe obi wa na zizo Omanpanyi Dada John Dramani Mahama eto ayampia yo and Omanpanyi Dada de enye senka wo sanso e bebi so be ye president kra na ni na mu wa sanso aba wa peke wo forms wo kwa wo campaign tour ade na wo keka sensemi nti Fieni Fie TV say ade Omanpanyi Dada John Dramani Mahama ye no ontena se na enema oye nyina kire obi a oye comedian nti nyese nko oye politics na nka oye comedian yenti ense ma Fieni Fie TV ede etudwa be ka se senepa emaswe emaso ne maso china asam kanti na mede kan sa John Dramani Mahama former president of the republic o se so oba biem a on touch new project bia na old project no be make sure so be complete His Excellency mi bisa wasemo Kasoa Interchange
$270 million US. And our boss so the my adan the interchange nko wo ka kire ye say wo ba be si or in the contract Mr. Mo mo Ghana mo mi ankenkan ade kakra o in the contract Kasoa interchange na wo je say sika no o ka kire say o ba be si ultra modern shopping mall e wo Kasoa interchange na se mo fa nche me e be kese pa shopping mall market kese me ba cho mo amafa Kasoa interchange no mu no shopping mall bi wo ho udu ho no ma Kasoa interchange na as it is ne e ka cho say hu boa sika e di ye ni andi wo yam nhihye wo o ka kire ye say obesi police station kese e wo contract no ba cho ebi wo ho mo amonam ho na ndisi fo no mo fa wa mu police station bi si baby Sikano de wajini nyina Sagrame housing project. Also we see 5,000 houses, affordable ones. Mu Mr. John Dramani mama say oje sikani nyina wie ye no osisen. Eji uba ka kire say uba finish all old project na ye bisa o asem bisa. Se sikana ubo ya poje ye no. Eno na odi besi ni project na say uba obesa de Ghana din akwaje bosia foforo ka kire we want to know how na project be kura na da honum atamis project kura John Dramani Mahama wan ko ho because of kalabule azan any inflated yinti mu amhye mu de ase mu ba ye na o mampanyin kofo asokwa mampo housing project da ho wo si da bi Utu aso a wunye sika ni wo ho nti wo be ye ode Sagrame na mo ye Ghana susuru na me bo a kire wo amwo hu se Omampanyin Jada John Dramani wa political comedian me show video nya abotre na mebo video na kire amwo hu se papa no se ne talent pa no wanu ankasa wo mese enti the people of Keta Naza na watching mu akoketa akokasa akolanche no. So before me ko video no so no. Asa mebo video nya abotra mbebo video na ma share mame. Mi bisa se yambra be mamu free SHS so a mo se yebesa to aba na TMPP. Mun kwa so na mun to e da kro mo be sori na si na be horo mu nyina akọ. E horo mo kwa e de ama ne be ba ye bewe. Mo de mun fa yiwu di sa ntoto aba. Bonfa sa anti no ma fa mu dogo no voter region moto aba keke moto aba mo hwe eye zuza no ato sabi ngwasuaba na ukọ for the very first time a national independence day ye no voter region the so called mo party you know say o mo ma ampa o mama adanya me ba ye mfa camera ntomi so and the voters because of Mahama person oba TV muntino Mahama person oba TV muntino o se ye no voter ma fi say independence by that ben ye independence day voter region enye Kasoafuo nana ado dankwa Kasoafuo a why na be yes ade we amam yet mu koto aba na mo sabi mo to abafun tutia MPP a party a beboa wo ne o madache na mo to abatia no abegyina ha ya te se gas kan de sa na do kan na do kasa no hu se bi na nyansa wo sound o de kasa nu o de joke sa we nyina okwatena kunya no so ase ya o wunnim na mo nsa kopa se ya no okoyo ukọ ho no ma komu de oze ya te se ka so kwa mo de amenya mo de sa no be one district 1F mumma ani mobusuafo ye adwuma wom enso wose hwini ho because of petumi power oni message bia na one day we hu say NDC for no ato ma wie endi ho kra de onwene woni kwa bradufo ena sisi amo prekunya ka de oba ubetimi aya cha kwa bradufo unya nu ba bi kra ye ka presidency asem kra enso wato ho na twene because one day wano na adwin mu no wafa watua ka to
nti wo twumu tan NDC o manya aka se ono a